24 organization atumpen dongkamukam along armu jeng lapen siksidu rada phan kethan kimung pon Hamran along cash e atumpen drug kejor abang phuaphan kiner ASDC pen there pon ko ratrok arni dipu along armu ke cheklang aphan arni ke hot Kardom ada berta long penili berta than bang thare harmoni pe nun bertang ton pen arjik tha 24 asong at pen karbi anglong arada pharmat anso se kachi song amu kang thur thuji aphan pini there ne pai kre trok arni dongkamu kam along armu che jeng si ke hang taram parom plup anpin Armu chijeng da phira da phan joining ti kathar pen 6 schedule alam thia pothang ra da thengno lam the jaipon rong saratu methang along wi lokpat kachare kom nang ji arpu thedung du just met pet ke e methang along le phela ke chia sot ma phan ke pek ponji arona wi polam setame than pachini pon lan chota khalisi labang solam la Indian constitution paragraph 2 pen 3 alok ki tokta aron ke dokko jok kenang sot methang jutang jubat la pen methang aniti kachilong nang ji aron duputa klar dak pen lam the pachini pon Mayalong, Maipu Roton Teron, Kong Chun Ba, Clear Up Terang Dili, Gigi KSA Maipu, Thorom Singh Rong Hang, Joyram Timung, Kara Maipu Thorom Singh, Rong Hang, SSICA Maipu, Samson Teronatum Chitong Dun. Rada tum phanta homoy apor ki pilo kapay than dia phan rada tum che than olo la solam la pen kado veta siksidul pangtang bek nang ji la pen ke election council election ka silam allo silam bek nang ji council voter list ka silam allo silam bek nang ji la pen tribal atum si hill tribe atum si election da thur chot long nang ji hill tribe atum si long leta long chot nang ji hill tribe atum si jatta $60 teng pen 100% long vet nang ji pusi neli tum pini ka demand la pen pini le tum cheng lo arwe le jang sitane tum claim lo nili tum ako claim thu bom dilang aku claim to pick gilang la pen rata tu manta nili tu malong sidang aning karong sai selo nang gidut la so alam hello nili tu pini bang tu Card news apherangke Buren ing hila pen hondor kropen nang kilo birta Hamren police station athingno Hamren ni thibare malong pharmacy kangni Prodip Roy po munira phan Hamren rat atu drug jorbom pu kaunte nikan hini bagdolo monsitame angthek dollar kalidat ajok o thip ji aphan awar sai abedalo Laso ajok KSA Hamren head branch tumpen ajok peran arni pen kilang charia sai padosi patowe por phai ke branch team apor hojai pen Hamren an a number kabe Royal Enfield bike pen kewang bom hutsi nebdun long checklo alang liphan padabadam apor rat pen inside ponda dapi Hamren police station along Raikom Aladeng hodai koklo alang liphan case number 10/2018 under section 22 NDPS act ateng pabonsi nonamat lokap along bank thotlo lapen nonamat bang soputhak police atumta karjupatiar tok padu bom lang pasi chinidu KSA tupen Prodip Roy aphan karjupatiar toga hut ke thana tengke ki ongdong Hamren aradatum komat mat selang lilong drugs kachunam dunma abang phua menta rat anglong chithan ponlo bisar long bangsa drugs ke tor kang phua bang phu Prodip Roy pen ke thana long pen an arleng sar engatum amenta do lasi la so teng pulote ki ongdong Hamren ari swe jangatum bang somonit ajoy ni pen kana hok dotang lopusi radatum ningjirinti card news apherang ke huntor kro Hamren pen nangkir palia birta Atunmo State Demand Committee pen there po inko ratrok arni dipurong supi along armu ka cheklang mate mass demonstration padoji Laso alam there po kre trok arni ASDC sa hem along ke pado bilta ke pangdak maya long si songa maipu Holiram terang Karbilo Charlie asong maipu Samson Teron KNCA konchunbang Mirina BP atumpen bilta ke phang aphan than bachini Autonomous State Apartment Deputy Commissioner Arideng pen Prime Minister aphan song pen pinpur alo pajir ponji puta songja po atum bilta maya long pacheta ASDC, KSA আৰু KNCA মিলি এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছোঁ এই প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা দুখন এই দুখনৰ ৰাইজক যোৱা বহুত কেইবা দশক ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰে দিল্লীৰ চৰকাৰ আৰু দিছপুৰৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে বঞ্চনা কৰি আহিছে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে আৰু এই জিলা দুখনৰ ৰাইজক যি
যেনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে ইয়াৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজি যথেষ্ট সচেতন হৈছে আজি গম পাইছে যে ইয়াৰ আগৰ যি কংগ্ৰেছ দল আছিলে শাসক আৰু বৰ্তমান যি বিজেপি কাৰ্বি আংলঙত থকা কাউন্সিল অসমত থকা ৰাজ্য চৰকাৰ দিল্লীত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই তিনি চৰকাৰৰ বিজেপি আগৰ কংগ্ৰেছ লগতে আৰু বহুতো সংগঠন আছে যিবিলাক সংগঠনে কি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা দুখনক অট'নমাছ ষ্টেট বা ছেপাৰেট ষ্টেট দিব লাগে বুলি বিভিন্ন ধৰণে কৈ আহিছে কিন্তু সেইটো আচলতে এটা non magam sa opor phandina pharman bertamu ton poniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pare tu duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili matha the. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hemgi kim alonge tata discount SD bar pensi kim pon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontang lo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ong dung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dihina mopi puthot bertalong wangthulo bahuni adarsa pathu aklamalong Nehru Yuwa Kendra lapen bahuni adarsa cleared up club cherap si pini therine phai pre thok ani nithomar farman ke pathu kachapate paduponu pusi berta nangle Pini ke chengsi arni block level sports kangpu amailong mai phupen kiling lapen chun bang Raju Hansia to pen chipahem phu ponsi alhui sarpo aman pen bahuni adarso high school headmaster Atul Chandra Bora manpeng alhui aman pen Bokulia Sports Association at chun bang Tarasing Rong Pilapen bahuni adarso LP school headmaster Baliram Rong Pialang litum pensi bang swaja me ing puponlo adaba por 100 meter 200 meter running race lapen long jump ke pathu chipate padoponlo Arni tili ke thom rachi team apor pen bahoni adarso cleared up club lapen tantili thepi ovi kimi club angbang ke pathu chipate ponsi bahoni adarso cleared up club atum 3-1 goal pen chipahai pon labangsu ke pathu along kang sai duna tumate referee Bijoy Hanse line referee Suresh Rong Pilapen nokang timung atum pensi ing samjin pen charipon lopusi National Youth Volunteer Claim Bank Mongol Sing Lek thehin pen birta pachata Health and Family Welfare Department Karbi Anglong Autonomous Council pen Chipater Piponsi Hamren Sub Divisional Hospital along Ninia Farman Health Mela Mate Akajoy Pense Kelang Therine Phai Create Rock Arni pen Pangcheng Pontangno Ada por phai kewa por malom pen EM Rup Singh teron pen Nilur ki kai pensi Bangso Health Mela Pangcheng Ponlo La so phi EM teron pen mai chiphain phu ponsi rada mai pipadu pontu Mai along Health Department pen Joint Director Kareng Rong PP Hamren Constituency MEC Mongol Singh Timung Richard Hanse Johnson teron Krishna Prasad Sharma pen Danglong Ongdung ke thegi dingatum chitongdun Mai along kichu phalu hia tum pen lam thiar ju jia prang yoga pen ok prananat ka chirab do pu pen ka chitongdun arat angno yoga paklang pon Mai ju
phi pharo kachitong dun arwala tumpen se chilang dun rinti alang li tumpen chihu chipura hut kaning jia tengke laso hospital along arnivang amat ki mesana doctor kabeda joksi pini ningke tepen doctor keme dawai keme long dun jimene pupensi serang chilang dun rinti lopusi chethan kat news pherangke hundor kro hamren pen nangke lobiota ada berita bangala pansikan konpon iglo lang igbom thakat news channel do me thangme kurwang thu